Dobar dan, dobro došli u novu emisiju HNL Zone. Danas imam čast da ugostim gospodina profesora Branka Detelja, nastavnika u srednjoj školi, kolumnistu, književnika, komentatora i gospodina Nenada Kovačića. Mi smo veći Bogu i vragu do sada. Upravo tako, ne treba nikakva najava. Evo, dobro došli. Dobar dan. Branko. Dobar dan. Iznenadili ste me, moram priznati, ali radujem se. Evo. Hvala lijepo. Drago mi je što si uspio doći. Evo za početak neke stvari koje možda mene malo iritiraju, a upravo je ovdje baš čovjek iz struke. Dakle, nisu kockice, nisu kockasti, nego su kvadrati, kvadratići. Drugo, gramatički, da li je ispravno najvažnija sporedna stvar na svijetu? Evo za početak malo za zagrijavanje. Kockice bi trebale biti geometrijska tijela, a kvadratići bi trebali biti geometrijski likovi, pa bi išli u tome da su na dresovima kvadratići. A najvažnija sporedna stvar na svijetu to su ove oksimoronske konstrukcije, ali koje su već toliko udomaćene da ne smetaju. Sport trpi svašta i sportski žargon trpi svašta, tako da ja ne bih inzistirao u smislu točno ili netočno. Ako neko kaže da je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu, ja nemam s tim nikakvih problema. Sad bi padalo na pamet, imate čitav niz takvih sličnih, koji možda nisu oksimoronski, ali su lopta je okrugla, danas svi igraju, utakmica traje do posljednjeg slučajevog zvižduka, danas nema slabih, zabili smo gol prerano ili zabili smo gol u pravom trenutku i slično. Ili skočio iz buketa igrača. Da, tako da, kažem, ta sportska stilistika, sportski žargon se meni zapravo i sviđa i ne bi tu nekakvu strogu gramatiku primjenjivao u ispravno, neispravno. To je licencija poetika. Tako je. Možemo se poslije toga dotaknuti još u stilistici. Naravno. Evo da ne bi sad ispalo tu nekoga učimo hrvatski jezik i književnost, imamo gosta koji i nije uže povezan sa nogometom, ali kako mi i cijelu ovu emisiju, odnosno cijeli taj podcast ćemo zasnovati na tome da krećemo od nogometa kao zabave, kao nekakve rekreacije, kao načina života. Spomenuo bih da je tvoj deda osnovao nogometni klub Polet Tuhovec. Pa evo, ako možeš malo ispričati kako to se izgleda na toj razini, to je još nogomet u nekakvom svojem najjezgrovitijem izdanju gdje je to zabava koja privlači djecu, koja privlači ljude koji se dolaze podružiti na tim utakmicama. Kako to sve izgleda na jednom takvom nižem nivou? Priča o Poletu je zapravo vrlo zanimljiva, traje naravno i dan danas. Nije samo deda Menti, nego i oni, njegovi drugovi, tih par, ajmo reći, entuzijasta su u lipnju 68. godine osnovali klub Polet. I mislim sad da ih ne nabrajam, Joža Hlebec, pa Sopić, Miklučić, nekog ću zaboraviti, ali to je bila... Kod Sopića, navodno je naš Sopić, Željko Sopić, rodom iz Tuhovca, odnosno ne on je rodom iz Zagreba, ali Njegovo podrijetlo je Tuhovičko, tako je, Tuhovičko. Sad, to bi trebalo točno provjeriti, je li riječ o dedi ili o kome, da, ali oni su, mislim da je Sopić rođen u Zagrebu, igrao je za Zagreb, ali... Da, njegovo podrijetlo je Tuhovičko i on dolazi u Tuhovec i da ga se vidje čak i na utakmicama. A, kažem, priča o Poletu je krenula 68. godine. Deda je bio prvi predsjednik, prvih 12 godina. Sad bi trebalo provjeriti, ja mislim da je još do dana današnjeg najdugovječniji predsjednik, možda ga je sad Božo Posavec prečišao jer on imao nekoliko mandata. I prva službena utakmica je bila, evo to je isto, imaš neku ekskluzivu, nećeš vjerovat, prva utakmica je bila protiv Crvene zvezde.
i prva utakmica je izgubljena 2:1. I to je zaista nevjerojatna priča. A priča bi bila još nevjerojatnija da sad prešutim podatak da to nije bila Beogradska Crvena zvezda, nego Crvena zvezda iz Srećnice. Da, i taj klub, kažem, traje od onda. I to je, kažem, nešto, taj klub funkcionira sad u ovoj elitnoj ligi. Ono što mi se sviđa je da postoji nešto što bi recimo na ovim nekakvim višim razinama i nivoima nazvali nekakav kult reprezentacije, klub nečeg oko tog kluba zaista postoji nekakav kult. Meni je jasno da to ovisi i o rezultatima i da je tu bilo svakakvih amplituda, sila i haribda, uspodna i padova, ali čini mi se da je klub dobro posložen. Ako se ide, ja sam recimo do prije nekakvih 15-10 godina zaista sa starim bio na svakoj utakmici, to je bilo i gostovanja i domaće utakmice. Stariji je i dan danas. Ja sam nešto rjeđe jer su momentalno životne okolnosti i predlekcije malo drugačije, ali volimo otići i uvijek kad odem je sjajno i ako ćete biti zainteresirani, ja vas mogu odvesti na jednu domaćinsku utakmicu Poleta, samo morate ženama reći da vas neće biti do ponedjeljka doma. Ako je utakmica u subotu, ako je nedjelju, onda do utorka, tako da to je ono kad dođeš po kruh pa te nema 20. Je. Ja bi se tu malo dotaknuo, evo, ovo mi je jako dobar input, znači i Pole Tuhovec i mnogi drugi takvi klubovi zapravo su zasnovani na nekoj ideji okupljanja. To je ono što ja jako često volim apostrofirati. Da je moderni nogomet, nažalost, napravio da se sve veže oko para, a klubovi, ne samo nogometni, nego općenito sportski klubovi, bi u svojoj esenciji razloga postojanja trebali biti mjesta okupljanja, mjesta privrženosti, mjesta pripadnosti, mjesta druženja, to kak veliš od subote do ponedjeljka. Pa ja malo bi tu na tom sociološkom segmentu postojanja klubova naglasak stavili. Pretpostavljam da se slažeš sa mnom. Nema problema, pa to je prvenstveno iz nekakvog socijalnog rakursa je važno da postoji neki klub, nekakva plemenita ideja da se na kraju krajeva i mladi bave sportom, nečim. Pogotovo u današnje vrijeme kad mi se čini da sport ide, da je mlade sve teže, neću reći natjerati, nego animirati da se bave sportom i nekakvim zdravim načinom života. Na kraju krajeva ja u gimnaziji, ja ne predajem tjelesni, ali ja mislim da oni imaju tjelesni 2 puta tjedno. Što je meni prestrašno. Ja mislim da bi nekakvu fizičku aktivnost trebalo imati gotovo svaki dan. Sad su tu pitanja nekakve nemogućnosti infrastrukture, da se ti klinci zavisno ne mogu niti oduširati nakon tjelesnog, pa onda poslije još imaš 6 sati. Ja to sve razumijem. Ali Polet je recimo bio, ali sad da se ne bi privatizirao, nemojte mi slučajno krivo shvatiti, govorit ću generalno generalno o tom nekakvom, ajmo ga nazvati nogometu i sportu na nekoj malo nižoj razini, ali Polet je zaista bio klub koji je okupljao sva sela koja su gravitirala, od Leskovca, Drenovca, Greščevine i tako dalje, u Toplicama je bio klub. Mladost, tako je. I čini mi se čak da je Polet do 76 ili 77 kad je kupljeno igralište I tu ima jedna priča, sad opet mi digresija ide potpuno nevjerojatno, to Tuhovičko igralište je imalo nešto što nisam vidio nigdje ni blizu, slačionice su bile ispod terena. Ne znam, je ikog bio, a to je bilo... Sudio sam ja. Jesi. To je bilo kuriozitet da su slačionice ispod igrališta u Utrebi. Sva ta sela su, kažem, gravitirala Tuhovcu i Tuhović je, kažem, okupljao te talente i na kraju krajeva mi smo odrasli na tom igralištu i to je bilo, pazite, danas to smiješno zvuči, ali
Tamo su bili, mi smo bili klinci, tamo su bili neki stariji ljudi, pa kad im je falio jedan, kad te se izabralo da ti... To je bila čast. Pa to je bilo, znači ono, tjedan dana ploviš na tom valu, da. I dakle, iz socijalnog rakursa mi se čini to važno da postoji nešto i gdje mladi mogu doći, gdje se mogu okupljati, gdje postoji nekakva dobra priča. A o ovoj priči sporta na nekakvim, ajmo to tako, nemojte slučajno krivo shvatiti, na nižim razinama, ako recimo igra neko u Biškovcu ili na Slobodi ili u Tuhovcu ili u Toplicama, svejedno je to, tamo je 11 igrača protiv 11 igrača i to se zove utakmica. Ako igra neko na Santiago Bernabeu ili na Allianz Areni, i to se isto zove utakmica. E sad, postavka je sljedeća. Immanuel Kant u svojoj estetici kaže da je ljepota u nečem što je ispunjeno samobitnim smislom, bez nekakve heterogene svrhe okolo. Znači, ova utakmica u selskoj razini na provinciji bi trebala biti, ajmo to tako reći, moralnija od utakmice u Ligi prvaka. Vi na svakoj utakmici, ako odete na Slobodu, ako odete, ne znam, u Nedeljanec, ako odete bilo kaj, vidite lijepih poteza, vidite i tamo stoje 4 igrača u liniji iza, i tamo stoje 4 igrača u sredini, i tamo imaš nekakve napadače. Sve je to bazično, otprilike posloženo na isto. Naravno, da me se sad krivo ne razumije, naravno da je moderni nomak puno brži, puno jači, puno profesionalniji, ali generalna postavka je da što je udaljenost od profesionalizma veća, to je igra autentičnija. Slažem se s tim. To je igra autentičnija i to bi onda, imate recimo genijalni Viktor Žmegač je o tome pisao sjajnih eseja. Zamislite utakmicu, sad govorim napamet, zamislite utakmicu recimo Slobode, nije on napisao Sloboda, ja kažem Sloboda, i recimo, ne znam, Dinama. Ako Sloboda pobjedi Dinamo, to bi u tom nekakvom dijalektičkom smislu bila pobjeda morala nad nekakvim profesionalizmom. Jel? Ali kažem, na profesionalizam je preveliki su ulozi da bi se tu nešto prepuštalo slučaju. Na kraju krajeva, ako se sjećate, ja ne znam, postoji jedan genijalni Makedonac koji se zvao Velibor Đarovski, koji je tvrdio da nijedno prvenstvo bivše Juge nije bilo regularno. Slavko Šajber je ukinuo poništio cijelo jedno kolo. On su pitali Đerovskog otkud to znaš, veli zato se sam ih ja namještao. I onda su ga pitali, pa kako se to namješta u zadnjih 5 kola? Kaže, ne namješta se to u zadnjih 5 kola jer je preočiti, to se namješta u prvih 5 kola. I da. Ima tih teza i ono, s kim se kak se dogovara i tako dalje, čitao sam ja dosta o tome. Ali baš u ovome kaj si rekao, znači nekakva esencija, moralna varijanta, evo ja sad tu poveznicu jako sa našim famoznim Varteksom, Varaždinom i svime što se događalo u proteklih 15 godina povlačim, jer to je bila uvijek moja teza zašto se ne bi smjelo ime Varteks mijenjati i zašto bi Varteks trebalo ostati Varteks, gdje sam uvijek tvrdil da je Varteks brand iznad Varaždina, da je Varteks nekakav sinonim za sportski život Varaždinaca, gdje je Varteks jedan cijeli kvart, Varteksov kvart, gdje na kraju krajeva taj Varteks, odnosno Ernst Štasni, osnival Varteks i radnici gradili stadion Varteksa i iz radničkih samodoprinosa se financirao taj Varteks i sve komunalije je financirao Varteks desetljećima i da ne možeš sad i to prebrisati i ok, sad je došlo moderno vrijeme, ovo su nastali dugovi, i ajmo mi sad to sve prebrisati, idemo iz početka i sad to više ne bude Varteks, to bude Varaždin. A šta je sa svih ovih 50, 60, 80 godina u kojima je netko tu priču ugradil iz temelja? Što je sa svim generacijama igrača, trenera, navijača koji su doslovno živjeli uz taj Varteks? Znači, tu ja nikad nisam, evo i do dana današnjega, prihvatio tu tezu da to možeš gumicom prebrisati. Jer
Možemo mi pričati o modernim vremenima, možemo mi pričati o novcu, međutim, upravo to, kad si rekao na primjeru Tuhovečkog poleta, a takav je zapravo priča sa svim klubovima od koji su ikad osnivali, na kraju krajeva i svi najveći klubovi Europe i svijeta su u svojoj suštini osnivani od nekakve grupe entuzijasta i sa nekakvom idejom okupljanja i sa nekakvom idejom osjećaja pripadnosti. Ne može to moderni organizacijski sistem, novac, želja za profitom poništiti. Znači, tu ću ja uvijek držati tezu da sportski klubovi, isto koji, ne znam, kulturno-umjetnička društva, isto koji nekakvi folklorni ansambli i tako dalje, se okupljaju oko neke ideje i to je bit postojanja te neke udruge, tog nekog, da li kluba, da li ansambla, da li društva i tako dalje. I ne samo da se okupljaju, nego se okupljaju bez ikakve želje za nekakvom korišću. Tako je. Tako je. Znači, tu je onaj pošteni odnos ulaganja sebe, svog vremena, na kraju krajeva svojih para, bez da se očekuje nekakva zahvala i nekakav povrat. Tako, mene klinci znaju, recimo, u gimnaziji pite za kog navijete, pa se ja šalim, jedini klub za koji ja mogu navijeti je Tuhovec. Zato je to... Jer ti tam pripadaš, to je tvoje porijeklo. Ne samo to, nego imaš emociju prema tome. Imam ja emociju i prema Varteksu određenu, ali nemam šire od toga. Znate kako je ovoga, to je isto sociologija kad je ovoga, čini mi se Bogdanović je sjajno rekao ovoga Bogdan. I najšire što se možeš identificirati je grad. Već je pokrajina, a kamoli nekakva nacionalna priča je nešto potpuno apstraktno. I onda mi imamo navijače Manchester City i Chelsea. Mi imamo navijače, meni je potpuno... Ja nemam ništa protiv toga, nemojte mi krivo shvatiti, ali ja ne razumijem mehanizme da netko iz Varaždina navija, recimo za Real Madrid ili za Manchester City. Koje su to niti identifikacije? Da. Meni je potpuno... Meni kad znaju pitati, recimo imam ja klubova koje, ajmo reći, preferiraš, da, je, okej. Ali kad god me pitaju za koga ti navijaš, ja navijam za Varteks, od uvijek i za uvijek. Ja simpatiziram Rijeku, jer mi je baka Primorka. Ja simpatiziram Liverpool zbog Anfielda, zbog navijača i tako dalje. Ja u Njemačkoj simpatiziram Borussiju Dortmund jer mi je njihov Westfalen i ona žuto-crna armija ljudi, znači nisam nikad otišao na taj stadion i stvarno mi je želja otići. Evo, poziv ekipi HNL Zone da odemo jedanput na utakmicu Borussije. Znači, više su u Hrvatskoj ljudi vezani na Bayern, zbog Bavarske, zbog vjerojatno jako puno Hrvata koji žive u tim krajevima, a možda i na kraju krajeva jer je Bayern, ljudi vole navijati za pobjednike, za najbolje. Meni je recimo uvijek Borussija bila puno draža, ali za sve te klubove ja simpatiziram. Ja u Francuskoj simpatiziram Lens, jer mi imaju predivne crveno-žute dresove i igrali su s Varteksom, bil sam na tom stadionu i Hrvatska je na tom stadionu igrala 98. na svjetskom prvenstvu i to su nekakve emotivne poveznice. Međutim, i dalje navijam za Varteks. U tom sam klubu nekad ko klinac igrao nogomet, za taj sam klub navijao u Međurepubličkoj ligi bivše Jugoslavije krajem 80-ih. Ima anegdota, ja sam tad išao u 7. razred osnovne škole i bila je priča baš na tu temu za koga navijaš, svi su navijali, ne znam, Zvezda, Hajduk, Dinamo ili Partizan, ne? To je bilo takvo vrijeme. I onda mene pitaju za koga ti navijaš za Varteks. Varteks koji je tad igrao, znači u toj 3. ligi, odnosno ulazili je iz Hrvatske u Međurepubličku ligu i krenu mi se smijat, kakav sad Varteks. Ne ljudi, ja navijam za Varteks. Meni je taj klub, naš klub, upravo to kad ti kažeš, varaždinski klub, nije bitno u kojoj ligi igra. To je moj klub. Ne mogu ja navijati za Crvenu zvezdu. Da je 7 puta prvak, da je, ne znam, mogu ja simpatizirati nekog igrača, može mi to biti, ali moram imati neku duboku emotivnu poveznicu
sa tim klubom da bi ja navijao za njega. I to će uvijek biti Varteks. I tako, ako bi se mogli isto nadovezati, evo ono što si spomenuo, ova velika četvorka. Da li možda to ljude vuklo iz tih godina da dan danas, recimo neko iz Čakovca, ne znam, Pleternice, navija za Hajduk ili za Dinamo? Ali taj fenomen meni ne pojmljiv. Neko nije vidio Dinamo stadion, niti Poljud i navija za njih. Da li znate li su oni uvijek prvi, među prvima, ili da je, ne znam, recimo Šibenik prvi? A dobro, Hajduk nije, to A ima je pola Međimurja navija za Hajduk. Ali to je zanimljiv fenomen, pa zato smo i doveli goste. I pozdravi ne isti. Nije, kažem, ako je meni osobno nešto neshvatljivo, ne znači da odbacujem to. Nešto u tome mora postojati, jer inače ne bi to toliko ljudi radilo, razumiješ? Samo kratko ću ovo što je Neno rekao, čak se i u tim gradovima, poput Minhena, onda događa identifikacija da Bayern ima recimo više navijača na nekakvom globalnom nivou, ali u Minhenu je klub Zvesigeri, jel da? Dobro govorim. Manchester City, prije nego se preotvorio u korporaciju, je bio, govorimo o gradu, omiljeniji klub za United. United, razumiješ. Tako da, apropo ovog tvojeg pitanja, spomenuli smo Crvenu zvezdu iz Stračnica, ali ja se sjećam, ako si već spomenuo veliku četvorku, prvi klub za koji sam ja navijao, aktivno pratio, je bila Crvena zvezda, beogradska. I to nije imalo nikakve veze, jer oko toga su se sad stvorili narativi u smislu da je ne znam, Dinamo predstavljao nekako hrvatstvo, nekako taj zagrebački Kleinberger raj, pa se tu imao nešto nekakve fine gospodu poput Zajca ili Kranjčara i apsolutno nemam ništa protiv toga. Partizan i Hajduk su bili klubovi... Partizan je bio vojni, Zvezda je bila državna kao... Proizašli iz tog nekakvog NOB-a i nekakvog antifašističkog provenijencije, što je za Hajduk danas posebno važna stvar, da jedan antifašistički klub danas ima navijače koji kliču ajmo ustaše. Meni je to potpuno ludo, ali moje simpatije za Crvenu zvezdu nisu se ticale ni partizanstva, ni nacionalizma, ni srpstva, niti hrvatstva. Radilo se o jednoj jednostavnoj činjenici da je deda, taj isti koji je osnovao Polet, obožavao gledat nogomet i da je potkraj 80-ih, kad sam ja stasao u tom nekakvom formativnom smislu, Crvena zvezda bila jedini klub koji je bio u odnosu na čitavu ligu, valjda ti to ne bolje znaš, 5 kopalja po strukturi, po posloženosti, po svemu i na kraju krajeva to je dovelo do toga da je ona bila 91. prvak Evrope. Tako je, tako stoje, da. I to je, a tamo je igrao jedan igrač kojeg deda obožavao je. Decembarski. Ne, Robi Prosinečki. Pa da, njega su preimenovali u Decembarski. Aha, o tom se znali, nisam skužio. Da, Robi Prosinečki. Zato se šalim, da. Da, dobro, bila je to stvarno. Zbunio se našao, tam je bio Benodetići, pa sam smislio Kršna da je neki Makedonac. To je bila dobra šala, s obzirom da su oni govorili da je Prosinečki njihov, to kad je krenulo to baš hrvatsko-srpsko, pa su ga onda preimenovali iz Prosinečki u Decembarski. Apropo, još samo da ne odemo dalje pa da ne zaboravim. Hajduk mi se danas čini, ne mogu govoriti sad više u nekakvim okvirima Juge, ali Hajduk mi se danas čini kao jedini klub oko kojeg je stvorena takva priča koja nadilazi samo sportsku razinu. Ja bih to usporedio, meni se Hajduk je religija s vrlo jasnim panteonom bogova, od Žungula i Šurjaka preko, ne znam, Gudelja i Bake Sliškovića do Livaje, dogmama koje se ne propitkuju i pastvom koja slijepo vjeruje i slijepo slijedi. Imate genijalnu rečenicu Ivice Ivaniševića, ako smo već kod moje struke i kod pisaca, Hajduk nije bio prvak od 2005. Tako je. Da. A Ivica Ivanišević kaže, titule. To je za ovo zemaljski svijet. Nas to ne zanima. Hajduk je nešto više od toga. Mi se ne bavimo nečim efemernim poput titula, jel?
Kako sam dugo živio u Zagrebu i kako imam još dan danas drugove u Zagrebu, meni je jedan zločesti plavi dečko pričao kako su oni išli na utakmicu u Split, na gostovanje i neka baka, priča je potpuno luda, neka baka u polju ima grablje, nešto, neku travu, sjenu, nešto radi i sad ona vidi, ide plavi autobus, Dinamo i navijači, baca grablje i pokazuje autobus. I shvatio, potpuno ludo. Se u Zagrebu ne može dogoditi. Pazi, što 80 godina su da, evo. Jako je zanimljivo, evo, meni se to opet podsjeća, Hajduk je uvijek bilo, i to je ono sad opet bilo sjever, jug i tak dalje, to je i danas nažalost jako naglašeno. 96. kad je Varteks izgubio titulu prvaka, znamo na način koji je izgubio, upravo na utakmici 12.5.96. na Poljudu. To je pravi, ja. Je to ta utakmica? To je utakmica gdje je Meštrović zabio u 78. minuti, gdje je onaj Vranaričić, je bio Vranaričić, mislim, pomoćni sudac. Meštrović je zabio da, tako je, Vranaričić dok je penala Bugrinci. Dok je pomoćni dizal, ne znam, čim smo prelazili centar. Ali hoću biti spomenuti jedan detalj, znači tad je išlo više ni ne znam koliko buseva, bilo jedno 5.000 naših navijača je bilo na Poljudu i kad smo mi busevima, ja sam busom dolazio, kad smo mi busevima se spuštali kroz Split, ljudi su izlazili na balkona i pljeskali navijačima Varteksa jer su računali da će Varteks dobiti tu utakmicu i spriječiti Kroaciju da uzme titulu. I to je nevjerovatno koliko je i na samome stadionu je, pa ja bih slobodno rekao, 2/3 ljudi navijalo za Varteks, a 1/3 za svoj Hajduk. Znači, to je upravo to, kako ti kažeš, kazanje srednjeg prsta jedne bake koja možda nikad nije otišla na utakmicu, ali je to jednostavno ta neka privrženost. Tad Hajduk nije mogao biti prvak, pa se krenulo navijati za Varteks samo da ne bude Kroacija. Tako da to su zanimljivi fenomeni i ono što je meni vezano za taj Hajduk baš fenomenalno, a pričali smo mi u jednoj od epizoda podcasta, odnosno ja malo sam to dotaknuo, volio bi čuti malo tvoje mišljenje o tome. Zašto onda Hajduk, koji ima armiju navijača, koji ima, kako veliš, doslovno religijski imidž, to je svetinja koja se ne propitkuje i kako taj Hajduk ne uspijeva to materializirati u smislu uspjeha. Ne govorim samo o titulama, govorim o sveukupnoj nekoj posloženosti, imidžu. Ja recimo kategorički tvrdim da Hajduk mora biti apsolutni broj 1 svih ovih prostora. Jedna zvezda koja je u Srbiji uvijek imala jako veliki broj tih delija i navijača, mu nije ni do koljena. Po toj armiji ljudi i po toj privrženosti gdje svaka klapa piva o Hajduku, gdje svako misto grafit na svakom zidu. Grafiti su po doslovno svugdje. Kako oni to nisu uspjeli oplemeniti na način da oni budu neprikosnoveni broj 1 svih ovih godina? Teško pitanje. Nemamo na to pitanje. Činjenica je ono što mi se čini i u tom nekakvom religijskom zanostu postoje nekakve frakcije koje su međusobno, ajmo reći, u ne baš najboljim odnosima. Tamo postoji neka udruga koja se zove Naš Hajduk, ispravljena ako zaista ne znam za koju Igor Štimac tvrdi da je to banda kriminalaca. Ja nemam pojma da li je ili nije. Ja bih mogu se sad našaliti i reći ako Igor Štimac želi za nekog da je banda kriminalaca, ja bih rekao da bi išao u drugom smjeru. Ali ja ne mogu reći da li je ono pravo, ja nisam involviran insajderski da bi mogao reći što njih muči. Mogu bi neki zajebanski odgovor dati, nemaju Zdravka Mamića, ne znam. Zaista mi je teško sad, baš tak kad me pitaš konkretno za jedan klub, shvaćam te jer to puno ljudi razgovara o tome, šta tu fali, šta tu ne ide, zašto tu neki sportski direktor. Na kraju krajeva taj nadzorni odbor ima nekakve ozbiljne ljude.
To nisu neki šarlatani. Znači, oni meni djeluju ko neki pametni ljudi. Na kraju krajeva za taj klub navijaju neki ljudi, neki pisci koje ja recimo jako cijenim. Boris Žulović je napisao dvije knjige, Bili Liban 1 i 2, ne znam da ste čitali, to je vrhunsko štivo. Znači, ja mislim da se tek u tom nekakvom navijačkom smislu to mi je čak i odskakalo i od prijašnjih romana koji su bili strogo fikcijski, čarobno napisano. Tako da, ne znam. Smoje Jergović. Da, kažem, to bi malo popularno. Čini mi se, bila je priča, najveći zajebant među njima je zapravo bio pokojni Bibić Mosor. Sjećate se kad je Bibić Mosor organizirao, oni se zovu utorkaši, svaki utorak se nalaze u Kvarani na toj konobi i onda je zajebant, kako su oni bili u svađi s Keromom, onda je on ih pozvao na utakmicu, ali je tak kupio karte da je Kerom sredio iza njih. Genijalna zajebancija. Postojala je na kraju krajeva u Splitu još jedan gotovo religijski klub, samo je to bilo uništeno na vrijeme, to je bila Jugoplastika. Ali sad, nogometni je podcast pa da ne širimo možda priču u tom smjeru, ali kažem, ne znam da li se tu neke Mogli bi se složiti, rekao si u jednom momentu, puno je tu frakcija da je Hajduk zapravo u jako puno stvari protivnik sam sebi. Jer činjenica je da oni ne uspijevaju izgurati stvari do kraja. Mislim da njima, koliko je s jedne strane taj mediteranski temperament i mentalitet stvar povezivanja i emocije duboke, što je lijepo. Mislim, ja se naježim svaki put kad krene pisma na Poljudu i one navijačke koje su stvarno predivne. Bez obzira što osobno nikad nisam imao posebnu emociju prema Hajduku, ali biti na Poljudu i uživati u toj atmosferi koju oni stvore je stvarno famozno. Toliko mislim da s druge strane taj temperament gdje su oni jako nagli i gdje oni, pa uostalom u nekakvom vođenju sportske politike, nešto nije dobro, odmah ruši, mijenja i s početka zapravo sami sebi rade probleme da ne uspijevaju to. Sad si u dobrom smjeru otišao. To bi se moglo usporediti. Postoji jedna genijalna izjava Bokšićeva, u karijeru sam igrao za Hajduk i neke manji klubove. Ti manji klubovi su Juventus, Marseille, Lazio, Middlesbrough, neki manji klubovi. I sad me to podsjeća, kažem čisto sociološki, Hajduk se može usporediti s Napoljem i s Marseillom. To je daleko od nekakve, ajmo tako reći, da me neko krivo ne shvati, sjevernjačke protestantske etike. To je ludi jug, koji je kad bio u Napolju, koji je kad bio u Marseillu, ili bar nešto zna o tim gradovima. Meni Hajduk pari u tom smislu, sad sam počeo pari, pa reći kad pričamo o Hajduku, sad sam počeo ovoga. Mislim, Hajduk čini da je to. Da. Možda bi ja sad tu malo se nadovezao, onako neshvatljivo je nama kako je bilo sjevernjaci smo. Znači, mi smo više zatvoreni, oni su temperamentni. Znači, mora se malo više vremena provesti tamo. Ja sam 5 godina proveo i znači, cijeli taj fenomen, oni su nagli, oni su ovo. Da, kod njih je temperament. Znači, Torcida, koja ako treba, kad je požar, kad je neka nepogoda, oni će doći. Ako treba za Livaju, oni će skupljati eure. Ali opet, kad je nekakav nered, samo koliko su kazne se morali platiti radi bacanja bakna na teren, mislim, to je doslovno plaća od Krovinovića. Da, to je ono što ta emocija, nažalost, ide u krivom smjeru. Mi nismo takvi ovdje, to se ovdje nikad nije desilo u naših kraju. Umjesto u konstrukciju ode u destrukciju i ovo je Neno rekao, sam ambijent, ta famozna Magaševa školjka, Magaš je poznati arhitekt Haludovo na Krku i najljepši stadion, uvjerljivo najljepši stadion, koji je sad u takvom stanju kako je, ne, ali to je sve to doprinijelo tom nekakvom kultu, čini mi se bar, ne znam, razmišljam se za to. Protiv prekinuo sam. Ne, jako dobro ovo razmišljati, zato smo i tu, a ne više me ona baba zaintrigirala i onaj njezin sportski pozdrav. Je. Znači, možeš vidjeti babu u polju i dođe sad
autobusa, protivničkim navijačima, naravno znamo što slijedi. A isto ako si bio u Splitu, bilo ko od nas, vjerujem da je, može se vidjeti kako klinci ipak nabijaju po zidićima, da uvijek je nešto oko nogometa priča. I tu bi se sada ne idemo mi previše na tog Hajduka i na sve ostalo. Koliko smo imali razgovora uz jednu ideju i nikad nismo uspjeli završiti do kraja, pa bi sad htio da to riješimo. Uspoređujemo Luku Modrića, uspoređujemo Ronalda. I imali smo mi suprotstavljanja mišljenja. Ko je Ronaldo? Da, prvo moramo to definirati. Aha, Originalno. najnovijeg ovog mlađeg. Najnovijeg. Mlađeg, Cristiano. I bila je ideja, znači doslovno dvije frakcije su bile koje su oko toga diskutirale. Luka Modrić kakve je imao uvjete s kojima se počeo baviti i kakav je bio njegov nogometni put. I Cristiano Ronaldo koji je imao sve uvjete. I sad uspoređujemo da li je neko doslovno potreba biti glada kruha, da nema od kud krenuti pa da mu je nogomet ili način života ljubav, ili neko koji ima idealne uvjete, sve mu je servirano. Sad sam se sjetio te priče i da, to su bile vrlo česte debate, pa može se i znati s našim drugom Grgom, koji ima jedan za nas kultni, ja sam to zvao kulturna ustanova, a ne kafić. Priča je išla ovako. Njemu je Luka Modrić bio, to je klasična per aspera ad astra priča, kad neko ovoga, i tu je kumovala jedna ona već polako antologijska scena snimke Luke Modrića na Velebitu ili gdje već s ovim ovcama, znate o čemu? Da. I sad to dijete, per aspera ad astra, jednog dana igra finale svjetskog prvenstva i s Real Madridom osvaja koliko 6 liga prvaka. A kontra tome nije bio Ronaldo, makar se možemo i njega, nego je bio Niko Kranjčar. I onda je bila priča oko toga da li treba kretati iz nekakvog depriviranijeg položaja pa da te tu onda gura nekakva ambicija i da je to u sportskom smislu važno. Pa ja bih rekao da je. Ali Kranjčar je najbolji primjer da ne treba biti. Ta priča o Cici Kranjčaru, kak je Niko bečka škola, kak je on divan, kak je on krasan, zaista je. Ja ga se sjećam, on je zadnji bio na predstavi u Rogozu, jer mu je Zrinka žena bila isto pozvana na predstavu. To biće je došlo u Rogoz i on živi na način da ti ne znaš. On ne postavlja pitanje, znate li ko sam ja? On tak si. I na kraju krajeva, ono gdje se mi nismo slagali, ta priča da on nije imao dobru karijeru, ja to ne vjerujem. Čovjek je imao fantastičnu karijeru, taj čovjek je igrao u nekim vrlo važnim europskim klubima, taj čovjek je ne znam skupio, ne znam koliko nastupa za reprezentaciju. Imam ti bolji primjer koji sam i onda ali nije nogometni, Rafael Nadal, njegov stric je prvotimac Barcelone i španjolske reprezentacije. Pa nećeš mi reći da je njemu nešto falilo u životu. Tenis je skup sport. Znači, možeš, mislim, Švicarci, Federer, da su bili kruha gladni. Tako da, jedino je onda išlo ne može se, jednostavno se ne može uloga i nekakva aura Luke Modrića, da li ga voliš ili ga ne voliš, da li ga simpatiziraš ili ga ne simpatiziraš. Recimo, ja imam puno igrača koji su meni u igračkom, ne u osobnom karakternom smislu simpatični, nego u igračkom smislu simpatični, ali to je vjerojatno najuticajniji, ti reci dalje, najuticajniji igrač kojeg smo imali. Znači, meni je žuti numero uno, ali po svemu, se to ne može uspoređivati. Ja sad naravno neću upast u tu zamku, jer kad se radi o tim nekakvim izborima, meni najmanje mi znači statistika. Postoji onaj jedan ludi podatak, ja mislim da je to bio Peđa Danilović, koji je u NBA-u imao najbolji prosjek slobodnih bacanja, 100%, jedno je pucao, jedno je pogodio. Znači, pa je to trajalo ne znam kako dugo, ti si bolji od Jordana. Onda je valjda pucao drugo za 3 mjeseca, pa je već bio na 50. Ali u tom smislu statistika, broj naslova mi ništa ne znači. Strogo nogometno gledano, tu su uvijek bile
pričaju o tome da li je bolji Pele ili je bolji Maradona, pa su tu uključivali Cruyffa, pa su uključivali sad poslije i Zidana, pa je tu i Beckenbauer ulazio u tu nekakvu priču. Statistika mi nije važna. Dobra priča o tome zapravo se može napraviti na, recimo, sljedećem detalju. 2 najpoznatija gola u povijesti nogometa je zabio jedan čovjek u razmaku od 4 minuta. Stadion Meksiko, Engleska, Argentina, Maradona, prvo Božja ruka, ili Božja ruka bila poslije, i drugo sa svoje polovice. Znači, ja mislim kad bi se sad zaista napravila anketa, koji ti prvi gol pada na pamet ako uzmemo na nogomet, ja mislim da bi 90% ljudi reklo jedno od ta dva. Pele je puno napravio, recimo, meni se čini da su najveći oni koji prerastu sport. Vi imate u Napolju religiju, maradonizam, ajmo ga tako sad nazvat, nije vjerojatno službeni naziv. Ja mislim da se i stadion sad zove promijenio. Da ne govorim koliko on znači u Argentini. Leo Messi na stranu, sve sjajno. Znači Nikada. Ne možeš biti. Recimo, Pele je puno napravio, recimo, za emancipaciju, ajmo reći, tamnoputih u Brazilu. Tamo je bila strašna segregacija. Ljudi koji su mijenjali, koji su postali veći od sporta. Imate sad još par primjera. Wayne Gretzky, nije nogometni, ali sad mi pada na pamet, da ti zbog jednog čovjeka iz Kanade seliš ligu u kalifornijsku pustinju. Di s njega i gleda, ne da ga nema, nego ga nema. I da on u LA-u osvoji ne znam koliko Stanleyevih kupova. Recimo Valentino Rossi, prvo što ti pada na pamet, pa ti pazi, ti po Varaždinu vidiš ove skuterčiće s brojem 46. Znači, to je prva asocijacija za sport. Prva asocijacija za košarku je Michael Jordan, zbog njega su se mijenjala pravila, on je njegov prvi korak, to je bilo toliko brzo rađeno da oni nisu mogli procijeniti da li on radi duplu ili ne radi. Ako se zbog jednog čovjeka mijenjaju pravila sporta, onda njega ne možeš izuzeti iz rasprave o najvećem. Bez obzira što, ne znam, Bill Russell ima 11 prstenova, Ne, apsolutno se slažem s tobom da statistika ne može biti jedini parametar i ovo je izvrsna teza da zapravo su to ljudi koji su prerasli razinu sporta i koji su postali doslovno ljudske ikone iznad toga. Ono što je svima njima poveznica, i tu se možemo sad nadovezivati, znači i Kranjčar i Modrić, i Rafa Nadal, i Federer, i Novak Đoković, i itd. Ono što to isto sigurno ti možeš sa sociološkog aspekta vrlo kvalitetno argumentirati, je da može biti ne znam koliko talentiran, ali ako nema te predanosti, tog napora, upora, rada, kontinuiranog, discipline, da ti, znači Dražen Petrović, koji je uvijek poslije treninga ostajao još sat, dva, pucati trice, slobodnjake, slobodna bacanja i tak dalje. Znači, svi oni koji su uložili ono iznad su uspjeli. Možemo, ne znam, evo sad što se Varteksa tiče, se sjetiti jako puno igrača, recimo Kruno Gregorić, na primjer, nikad nisu govorili da je Kruno Gregorić ne znam kakav klasni igrač. Ali nikad niko nije čuval Rpajića ili Kozniku ako Kruno Gregorić. Znači, nikad se ti igrači nisu ne igrali kontra njega. I on je uvijek dao 100% sebe. I na treningu, to zalaganje trčanja. I na utakmicama i tak dalje. I to je sad meni uvijek bila, znači i u bilo kojem poslu. Ti možeš ne znam koliko biti stručnjak za nešto, možeš biti ne znam šta, ali ako ti ne daješ opet idemo malo 120%, da, forma koja ne postoji, nećeš napraviti ništa. Ja se tu uvijek vraćam na priču Dina Rađek, sorry sad nije, ali nije nogometno, ali generalno sportski je, pa mogu spomenuti. Mi smo bili ludo talentirani. Ali prvo rad. Nema, mislim pa. Ja imam, i to je uvijek Ne, Rađa je bio kao, ako se dobro sjećam, onako malo punije djece. Je.
Nezgrapan. Ja imam i to je vječna ovoga debata i mislim debata, nije debata, ali u nekom zebanskom tonu se govori, to je strašno podijeljeno, ja bih rekao gotovo možda 50-50, Dražen Petrović i Toni Kukoč. Recimo. Meni je osobno Toni Kukoč najbolje što se rodilo tu kod nas i igralo košarku. Baš zato što si ti rekao, ja sam kod njega primjećivao, činilo mi se, a tu se može sad usporediti, kako vrlo često kažu, Messi je talentiran, a Ronaldo je radnik. Mi se činilo da ovo do čeg dolazi Petrović da se to može, a ovo Kukućevo imaš ili ne imaš. Da. Takav mi je osjećaj bio. Ali ne možeš ti sa svim darom kojeg imaš bez rada, nećeš postići ništa. U nekakvom sportskom smislu. To su tolika odricanja, to je na kraju krajeva, kad ideš svaki dan preko svojih granica, to i raba, to i troši i zato se danas imate neke vrijedne knjige o nekakvim sociologijama sporta i filozofijama sporta i koje u pravilu zaključuju da je profesionalan sport sve samo ne zdrav i sve samo ne dobro. Pa imamo primjer, u konačnici opet nije nogomet, ali Janica Kostelić i ona njezina utrka sa bez štapa i rukavice, za gola ruka je bila. I ona osvaja, mislim, to je ono da se naježiš, a i općenito njezina karijera sa tatom Kostelićom u jednoj Hrvatskoj koja nikad nije bila skijaška zemlja, koja ima neko brdo ala Sljeme i Platak i ne znam, ljetne pripreme na Mljetu i tak dalje. I ona najveća. Je. S tim da tu sad moraš gledat na sljedeći način. Da je jedna od ozljeda bila fatalnija i da se to nije dogodilo, to bi se iz nekakvog današnjeg rakursa, kad sve znamo i kad ona javno priča o tome kako se treniralo, ja sam potpuno uvjeren da bi se našao nekakvih trus mozgova, psihologa, sociologa koji bi to prozvali nasilje nad djetetom. Da, dobro. Sreća da je dobro ispalo. I uvijek treba imati na kraju krajeva. I ta priča, apropo ovog što se rekao i Kranjčar, i Modrić, i Ronaldo, ako nemaš sreće, možeš raditi što god hoćeš. Samo jedna ozljeda, recimo, koja bi bila fatalnija i karijera, recimo, Luke Modrića je mogla biti gotova u Tottenhamu, recimo, ili u Dinamu, ili je igrao u Zrinskom. A imamo primjer Silvija Marić. Da, to je recimo, ja sam uvijek imao dojam, sad se nadovezam na ono što sam prije rekao, da mi je recimo, prosječki uvijek bio omiljeni. Ja sam uvijek imao dojam da je on, da nije bio tak sklon ozljedama, da bi možda čak bio i bolji. Ali to su sad rekla kazala. Znaš, kak je Baka Sličković reći, bolji u kom smislu? Pa sam imao fantastičnu karijeru. Kako vi mislite da sam mogao više? Da, pričao se, dobro se nešto meni od Baka Sličkovića i njegov lifestyle. Da, mi smo imali fantastične karijere, i jedan i drugi. Pa pazi, koliko je ljudi na kugli zemaljskoj koji su igrali za Real i Barcelona? Mislim da ih nema više 20. Slički je jedan od njih, pa ne može, znači, ne kupuje se to. Pa upravo u tom je stvar gdje je ta mjera, gdje je ta granica koja definira što je više uspješno ili manje uspješno. Da. Prvo treba definirati. Te koji definiraju. To je sjajno pitanje. Idemo prvo definirati uspjeh. Da, što je uspjeh. Nekome je uspjeh, ne znam, prvo kolo Wimbledona, nekome je neuspjeh finale Wimbledona. To je, znate kako je Onišić, ja bi se ubio da sam svoju Wimbledona. Mislim, naravno da je to i malo hiperbolizirana izjava, ali apropo Splita, znate ovaj Doček i njegovu rečenicu, ne znam da li se podcast je pa se smijeva da biti malo slobodniji u lingvističkom ili verbalnom smislu. Samo da. Doček u Splitu nakon, znači to je 2001. čini mi se, i on uzima mikrofon i šta kaže, da nisam iz Splita bio bi
u retrodolcu. Da. Je, a to je opet sad taj fenomen, znači Split, Dalmacija, temperament, mentalitet i tak dalje, da. Evo, sad bih ja možda malo provokativno i na osobnoj razini postavio pitanje. Tvoj klinac hoće se baviti s nogometom. Što bi mu rekao? Da li ovakav jedan govor ili bi bio sažetiji, jezgrovitiji? Što bi mu preporučio? Znači, tu je sad nekoliko hipotetskih situacija. Ja imam curicu. Da, okej, Mariku moju i sad zamišljam. Sve je jači ženski nogomet. Da. Nešto sumnjam da će mi dite jednog dana doći reći da bi igralo nogomet, ali Bože moj, i sad sam se sjetio još jednog ludog podatka. U poletu iz Tuhovca je krenula, ja mislim, jedina naša nogometašica koja je igrala u reprezentaciji u 17, u 19, ne znam, Ivana Mikučić. Mikučić je počela, karijeru u Tuhovcu. Njen stari je bio strašni entuzijast i puno je napravio za klub. Sad me to podsjetilo da i ženski igraju nogomet. Sumnjam, ali, kažem, hipotetski je znači već na toj razini. Na drugoj razini, pa ne znam, ja ti generalno sam slab na klince. I ako klinac ima neku želju, neće se baviti, ja mislim da je moje da to podržimo u maksimalno koliko se može. Meni se jedno filozofira u smislu trebalo bi ovo, ajde kreni pa ćemo vidjeti usput. Ja mogu reći svoj primjer, znači ja sam s jedne strane totalno involviran u nogomet, moj klinac je cijepljen protiv nogometa, sad je 15-godišnjak, gimnazijalac. Nikad mi nije pala na pamet da mu taj nogomet pokušavam nametnuti, da mu pokušavam nešto instruirati. On je prošao jako puno sportova, bili u plivanju, trenirali je taekwondo, trenirali je stolni tenis, igrali je šah, sad je u vaterpolu, evo sad već preko 2 godine. I na meni je da podržim kao roditelj, bez ikakvih, meni je super da je on u sportu, da ima neki ispušni ventil kraj svih svojih nekih obaveza, da može ići u tom nekom sportskom smjeru, da se razvija fizički, ali da bi išta, znači, pitao si kao kaj reći, samo idi svojim putem, ja sam tu da suportiram. Branko, koliko pratiš danas HNL i kako gledaš današnji HNL upravo kroz prizmu svega ovoga o čemu smo danas pričali? Sve dalje sve više, ali čini mi se da se nalazim u sam sebe razmišljajući o tome da je to samo zato jer je zadnjih par sezona rezultatski napad. Znači sad smo došli zaista da to treba povezivati s odlaskom Mamića i Miseljskog nogometa, pa da tu fakat neko može pobijediti Dinamo i da to više nisu prvenstva koja su bila gotova početkom rujna. Mamića već drugi put danas spominješ, tako da ćemo morati jedan poseban podcast ovoga. Da, Mamiću, htio sam te nešto pitati, ali ja mislim da bi predugo trajali. Vratimo se HNL-u. S tim da uopće se ne želim, nemam namjeru ga prikazivati ko nekakvog bad guya, meni je, ja mislim da je on napravio i dobro i lošeg, ali činjenica je ili se bar to meni čini, ne znam, vi ste nešto involviraniji u to i upućeniji, meni se čini da se ta neizvjesnost događa zadnjih par sezona, da toga nije bilo prije, zaista Rijeka može postati, ja mislim da, sad Rijeka može postati prva HNL-a. Tamo negdje, ti si spominjao onu utakmicu kad je 96. se rekao kad je Varteks izgubio titulu. Pa imala je Rijeka 99. Upravo to, ja sam baš htio reći i godinu ili dvije, ti si sad baš rekao i točnu godinu, znači 3 godine nakon toga je Rijeci doslovce ukradena titula, ne da je izgubljena, znači ništa se onda nije prepuštalo slučaju. Tako da meni je super da recimo mislim da bi Liga bila sjajna da u nekakvoj perspektivi prvaci jednog dana mogu postati i čak i Varaždin i Slaven, Lupo i ne znam, Istra. Naravno da je teško očekivati, ne?
Da se razumijemo, ne događa se to vrlo često ni u nekakvim razvijenim ligama i državama. Ti si malo prije spomenuo Borussia Dortmund, koja u komparaciji recimo s ovim Hollywoodom minhenskim izgleda kao nekakvi, ajmo reći, gubitnički klub, uvjetno rečeno. Ne? Ali Borussia Dortmund je nešto puno više od toga. Borussia Dortmund osvaja nekakve naslove i u kupu i u prvenstvu ovoga. Tako da, sviđa mi se ta nekakva rezultatska napetost u smislu da ne znaš kako će utakmica završiti prije nego kreneš, ali u nekakvom kvalitativnom smislu ja mislim da je nogomet u HNL-u, nema sad slučajno koji osaditi, na prilično niskoj razini. Da, ja se slažem inače s tim, to je moja teza. Apropo ove neizvjesnosti, dobro je da su kvalitativne razlike se smanjile, loše je da su se smanjile na lošije. Odnosno da su pali svi, da znači nije se dogodila neizvjesnost zato jer su mnogi rasli, nego je Dinamo i njegov utjecaj se smanjio pa te razlike nisu više takve. Ja sam čak i imao kroz svoje novinarske istraživanja sam došao do zaključka, ali sad neću točno brojku znati, ali znam da sam uzimao primjer Austrije gdje, ako se ne varam, 20 i nešto klubova kroz povijest austrijskog nogometa osvajalo titulu. I to sam uvijek uzimao kao primjer dobre strane izjednačenosti lige i interesa publike, jer svatko može do vrha, automatski to aludira na jedan red, na poštenje i tak dalje. I s druge strane motivira veći broj ljudi, mladih ljudi da se bave tim sportom. Tako da bi mogli o tome sad još sigurno jedno pola sata raspravljati. Samo hoću reći da sigurno HNL bi trebao više raditi, vjerujem da ćeš se složiti sa mladima, sa bazom, više ulagati od strane saveza da bi i taj nogomet od onih mlađih uzrasta pa na gore rastao i razvijao. Bez toga nema ničeg. Pa mislim, apropo centralizacije, pa ti pogledaj recimo englesku Premier ligu, 20 klubova, jel da? Znači, mi tu kao Lokomotiva, Dinamo, ne znam, pa tam je 8 ili 9 klubova koliko je iz Londona. Da. Vrlo centralizirano. Tako da, nogomet je najpopularnija igra na svijetu i to ne može biti slučajno. Ti pogledaš ti kad gledaš nekakav interes za nekakve sportove se događaju u pravilu kad je nekakav rezultatski uspjeh na nekakvoj globalnoj razini, recimo rukomet, vaterpolo, ali to se gotovo ne može uspoređivati. U vaterpolu ako pogledate zadnjih, pa mislim sad se uopće ne zajebavam, zadnjih 20 pobjednika olimpijskih igara, tu se date 3 reprezentacije. Tu niko drugi ne osvaja. Rukomet igra, ne znam, 10 reprezentacija na svijetu, možda sam puno rekao. Ne? A nogomet je zaista najpopularniji, kažem, nije slučajno. Ali i to je paradoksalno, zato jer se može ovako gledati. Mogli bi se sad, kažem, malo našaliti i mogli bi isto malo o tome filozofirati. Ako je u usporedbi s rukometom ili košarkom, nogomet je jako dosadan sport. Dosadan u smislu, ako je zabit gol cilj igre, događa se jako rijetko. Tako je, onda se cilj igre... To meni moj klinac veli kako to možeš gledati, onda se cilj igre ostvaruje jako rijetko i nerijetko se dogodi da utakmica završi 0-0. Recimo futsal je njemu puno zanimljiviji, baš zato jer je šansa na šansu. U košarci je gotovo svaki drugi napad gol. Sad vam to čini, ako ti se to sad čini, znači možda nije tako, kažem, idemo se našaliti, usporedi sa seksom. Pa ćeš onda vidjeti ostvarenje nekakvog vrhunca u tom smislu što bi gol u nogometu trebao značiti. To nekad može biti 0.
Ovo je odlično, Pa za evo, kraj da naši gledatelji mogu malo razmišljati o tome, Valentinovo nam je prošlo, pa ajmo ostati u tom nekakvom ljubavnom tonu. Hvala ti što si nas počastio svojim gostovanjem, mislim da je bilo jako zanimljivo. Hvala vama na pozivu, evo zaista kažem, ponavljam, iznenadili ste me, ako je bilo zanimljivo, ako će nekom biti zanimljivo gledati, sjajno, evo želim vam sve najbolje u budućnosti, radite i to je to. Hvala gostovanju. Mislim da je mi mogli nastaviti pričati satima i satima jer sve moguće teme smo dotaknuli. Dobro, sudeći prema zadnjome, ne znam u kojem smjeru bi to išlo. Tako da vrijeme bi bilo, evo ga, da mi zatvorimo emisiju. Branko, još jedan hvala što sam se odazvao. Evo, pozdravljam sve gledatelje HNL Zone. Gledajte nas, slušajte nas, lajkajte, kritizirajte. Možete uvijek dati prijedloge, uvijek smo otvoreni za bilo kakvu suradnju, za pohvale, ali naravno i kritike. Evo, hvala i do gledanja. Tako je, vidimo se opet.